Muriega eroreri, nindamunyita ugeni kihinguro giki giakwa kia YouTube channel gia guthoma Gikuyu na Ruth. Ngwihoka no muraririkana uria twathomire hindi iyo ingi, twathomire uhoro wa ciugo iria cihuthagirwo hindi ya Christmas kana hindi ya thiguku. We learned last time about the vocabulary that you use during Christmas. Nitwambiririe. New Year vocabulary and conversation. New Year, mwaka mweru. Mwaka mweru. January, mweri wa mbere. Mweri wa mbere. Beginning, kiambiriria. Kiambiriria. To pray, kuhoya. What plan do you have for the new year? Urabanga gwika atia mwaka mweru? Urabanga gwika atia mwaka mweru? I plan to start a business. Ndirabanga kwambiriria biashara. Ndirabanga kwambiriria biashara. I plan to go back to school. Ndirenda gucoka thukuru. Ndirenda gucoka cukuru. I plan to get married. Ndirenda kuhika. If it is the lady who is getting married, if it's the man, ni kuhikania. Ndirenda kuhikania. For the man, for the woman, ndirenda kuhika. I plan to do sport or to go to the gym. Ndirenda. Sorry, just get it again. I plan to do sport or to go to the gym. Ndirenda kwambiriria guthaka mathako. Ndirenda kwambiriria guthaka mathako. At the beginning of the year, we pray about our plans. Kiambiriria kia mwaka, tuhoyagira maundu maria tubangite. Kiambiriria kia mwaka, tuhoyagira maundu maria tubangite. God gives us favor for those plans that we have put aside. Nake Ngai agatukinyaniria. Nake Ngai agatukinyaniria. Nitwakinya mwisho wa githomo kiu kia umuthi, na ngwihoka ni mwakenera na ni mwathoma o kaundu. Mutikariganirwo ni gusubscribe kana ku-like kana gushare iyo video ino itu. Tigwoni na wega nginya hindi iyo ingi tukonana.